Rowere mag Gen Z okwa mondo tiek ng'anyo magisebedo ka gibago e pacho ka kane giloso e kaunti ma Vihiga e nyasi mar lemo ne piny. Jod bura mamine mawuok Murang'a, Nyandarua, Kajiado, Marsabit kod Vihiga oyango ni osechopo seche ma koro rowere nyaka we ng'anyo kendo we jatend piny odhi nyime gi chako okenge mopogore opogore mag winjo ywakgi. Jotelogo bende oyango ni gichano mar puodho nyinge jogo mowal ne jotend migepe ka ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi ma DAP-K Eugene Wamalwa omed bedo thenge ka kwedo sirikal. Hii nchi yetu iko na maadui wengi kwa sababu tumesimama. Kwa hivyo tunaombea hao watoto. First and foremost, waitikie tuongee. Watuambie ni nini wanataka. Nataka kuambia rais wetu amenyenyekea. Nataka kuambia vijana wetu wamekaa kwa streets kwa siku nyingi. 2 months ni nyingi sana. Wamekaa kwa streets, wameharibu vitu, watu wameibiwa, hao wenyewe wamepoteza maisha. It is time for them to live there and move. Na wa move towards development. Wa move towards amani. Wa move towards mapenzi. We cannot destroy our own country and we don't have any other country. Na sisi tunataka kumwambia rais aendelee kukalia hiyo kiti na yake ni miaka 10 express. Na sisi kama kina mama wa Kenya tumesema tutatoka tuzunguke Kenya mzima. Twende tuombe Mungu aonaye kwa siri atujibu kwa kutupa amani katika nchi yetu ya Kenya.